On je san većine zaposlenih ljudi. Kuha kad se nama baš i ne da. Njega se jedanput nauči iskuhat neki recept i onda zapravo on samo reproducira te korake. Za danas ćemo pripremati goveđi biftek u umaku sa gljivama i taljatelama. Potrebno je samo u posudice dodati sastojke, pritisnuti nekoliko tipki i pustiti ga da odradi sve ostalo. Spojen je na internet pa može dobivati naredbe putem mobitela, računala. Ručak je gotov kad mi hoćemo. Može spremati bilo koje jelo koje se sprema iz jednog lonca. To su razni rižoti, manistre, gulaši. Iako je trenutačno riječ o prototipu, inženjeri elektrotehnike iz Splita koji su ga osmislili nadaju se da će robot kuhar u bliskoj budućnosti naći svoje mjesto u mnogim kućanstvima. Cilj ovog festivala je zapravo povezivanje mladih ljudi sa znanstvenicima, sa stranim poduzetnicima, sa većim firmama u prehrambenoj industriji kako bi oni mogli svoje ideje lakše razviti i naći put do tržišta. Za one koji samo vole uživati u hrani, tu je jedinstveni ambijent Zadarske rive.